دهف پێیوینێکی دا دەگەل بێژەری مەسیحی پات رابرتسن سەرۆک ترامپ گوت کە وی پەیوەندیەکە باش دەگەر سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین هەیە. باوەڕیا من bi giftgogê heye. Eger ew tin nebe wê gelek kêşe ji bo welatê me welatê wan çê bibe. ترامپ هەروەها درێیا تویترڕا پشتگیریە کوڕێ خوا دانڵد ترامپ جونیۆر کرد پشتی ئیمێلن وی بەڵاو بوون تێدا ئەو ji پارێزەرا رووسی دخوازە ئاگاهیان خراپ لەسەر هیلاری کلینتن پەیدا بکە تاکو ئەو ناوێوێ خراپ بکە. ترامپ دیسا رەخنە لە لێکۆلینن رووسیا کردن لەسەر دەستێوەردانا وان دە هەلبژارتناندا لێ بربژارێ وی ji bo birêveberiya FBI کریستۆفر ڕێی دەگەل ئاخفتنا ترامپ نەبوو. باوەریya min bi destûrê û armanca FBI heye. Bawerî û wefaya min ji bo tiştekî din nehatiye xwestin di vê pêvajiyê de. ئیمێلن کوڕی ترامپ هشتیە gelek pisyar derkevin holê. Ev yek xeman ji bo dîmokratan durist dike, digel wan sînatorê Virginia Tim Kaine. هشتا çi nezelale lê niha em ji qonaxa astengên dadweriyê derbarê lêkolînan de derbas bûne. Ev yek wekî sûde bi direvtê zanîn û rengê bibe xiyâneta welat jî. هندێک کۆماریان jî xemên xwe derbarê vê yekê diyar kirin wekû serokê civata nûneran Paul Ryan, şirovekar John Fourier ji dengê Amerîka ra got ku xema raya giştî li ser Rûsya bandorê dixe ser jimara wan kesin ku li ser serok razî ne. Demê wî rêveberê berê yê FBI James Comey ji karê wî dûrxist, bandoreka gelek xirab li ser Trump hat kirin. Hêjayê gotinê ku balikşandina li ser Trump û Rûsya her wiha karê komariyan li ser guhartina bîma tenduristiyê zehmettir dike.